Gituge kimwe kiria kinene kiri untwire bwa Mumeru ni kanjo ya kuru ya Njuri Ncheke miakene ya ukabere. Kanjo eze ni aeza gwa gitio bonene ni nthuki cionthe baria baumite Njuri na baria batamiuma. Akuru na kinya e kuru gitio ki amwe nabo miakene arua ni gitite gikina maga bonene mpathu kumira weru ni gatigati ga kuru baba Njuri Ncheke na nkuru kikuoneka igitonyerwa ni siasa na bamwe bao kuoneka na bakijukia mirunga munkurani ya gisiasa ni kumakania ni ikarika ria rua aria nthaka cianthuke ya gichunge ntere chegembe Central cha umire cha ethia nyomba ya Njuri Ncheke ya baibario na kugitanga miti mwitone juria jwathiurukirite nyomba iji untu bubonande ibutumite akuruba gutezaniria garu na kunenkanira kithaka keu kiri mwingi magita kwa magita atongeria na kiama Njuri Ncheke amwe nabo ni bachumirite na gwitetera bakiuga nobo akari Bameru na ate ni barumirite untwire na gitio kiao kia kauroba ichao ni kumane na untu bubone kio tukubwana rwa tukuria kwethirwa ni ukuthugania Njuri Ncheke no iri na kanya kao kiri utongeria na untwire bwa Kimeru. Njuri Ncheke no iri na kanya kao kiri utongeria na untwire bwa Kimeru. Araniria na bautu kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya kiri mitandao yetu yo kinyaniria amona nteto iria nkureterete ni Yarato kuthurania kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mkuchani ogatigati ka MC Bambunge ya Tharaka Nithi gukioneka mibango ya kuingatanyaga marengo ta mutongeria wa baria baingi. Akari Gembe South kuorota Minister Eric Mugaba kiugani ya kubatunya ruji rwa muro jwa ura. Dr. Nyaga Muisiraeli kwewa gitikia minister wa barabara kiri mogaruru kujanga bananjoke thirikari-ini yawe. Lakini tukuatanira na tote diri wa kwetatia itagira gira tukunekera community kyo. Njuri Ncheke kurekeria kithaka kia baibario kiri mwingi nyuma ya nkirithano gatigati kao na mbeo mbithi. Mona nirito mathithio ni Maureen Kirimi na ningetwa Maureen Kinya. Mkuchani ogatigati ka MCA ni kujiri mbungene ya kaunti ya Tharaka Nithi kirirwa ariero kuingatwa kwanyaga marengo ta mutongeria wa baria baingi mbungene wakiaria marengo norotete bonene ngabana Muthomi Njoki akiuga niwe ubanganitie kuritwa kwawe gitene augitete bwega ngabana gutonyera mbunge na Njoki akugita ni giutati na watho riritirio ria mbere nkuchani gukujirwa mbungene utabure Martin Mugambi agutwambiria nacio. Wanja kia restaurant muthenya we munthi kithamirite mukawani umwe tauni ya Chuka. MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi bagarukanirite na gutwikanira mpanga nuntu bu otongoria bwa gikaro kiago. MCA wa Wandia Muthambe Morris Maugu waithukiritwe na MCA wa Karingani Godfrey Murethi Gaturo bamugwatanirite na MCA Anita Karimi umania na nkujanio cio tongoria bwa Assembly ya kaunti ino gusindania ta gusainera tari ndere ari gucenjanwa ntethi kujukia nkenariwa no wande mwana omorie no gwakoria ni Gaturo no andinge bobi emugwatere ni Anita wagwatwa no ni Anita magokundwa magomeke magomeanda rukamitege kia majority rindwa no asinda aringo bako no kenda Igaturo kenda babona kama atari muge maugo ndimutigaga ta my brother ona weno akanufa munta muringa
Riu nteta uci ingi ni cia kwenda kurithania MCA baba bari ruthite gikaro mukawani uyu kenda kwingatia Luke Nyagamarengo MCA wandia mukothi mata mutongoria wa baraba ingi kiri gikaro kia mbunge no na gucokia Justin Kithinji kana Savea urari mutongoria wa baraba ingi mbere Nyagamarengo anenkerwa gitigi kia gunyuma indi twaruthaga budget majority leader no watureterete the bill ya finance bill in the assembly was against it. Leo twaligwa sio as an assembly. Are we doing it right? Leo mbuge Tharaka Nithi County tukamiga bamwe tukamagwatithania na mumwe gataka makorasa na tukamagwatithania na nitukwirigerera mauntu makathi na mbere makibusa ngabana gufirugwirani yake ari akuruta bwega tande mayorite rina ntibatiri kuria kumukanusha na mukanusha tukoro ndutogeteri so kama hiyo ndio njia wacha tuende hiyo na mimi nitasimama kenda ntu bakoma mukothima gwataki no ntonde hakuthetera ntu bakoma mukothima MCA baba baragaukana mbari chire mbari imwe kigwataga Luke Nyagamarengo ta mutongoria wa baraba ingi kiri bunge no na baraba ingi bakireganaga na Marengo bakiugaga muthomi njuki no gukoroga MCA baraba kwenda kuingatia Marengo akiri kanjoki akamaterete anto akiri nyondo girentika matero akiri akwe njoki ne mundikia tumiukona maugo to muthura babura maugo na batemburanga maratati na ninkwenda kuga it has been very unfortunate gutwika muntu ta maugo ona embati ntijene mbie tumaga kama takaruma kengarini niko eteria gwisosola nuntu aringwa mbale tekalimbala ekarere tukiongone kalemi akeringa kwa makobi ni gaturu ndeto ino irekanirie na MCA Justin Kithinji kunenkerwa giti kia mutongoria wa baraba ingi kiri bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi na monini wake kunenkerwa Ruse Muthoni Marengo na nkinya ZDM gutunywa ite bibi majority Kithinji agwatakura 13 antu baukiritie njala na bamuthura Ruse nawe agwata kura 13 Mheshimiwa Maugo kaumirire kogu kiruno kia gitari thuru nonto gacokire we auga akwebera kambuge muthenya munde turatimbanitia muntu agucenjia utongoria twalaithiriria twona tutikuthi wega MCA Marengo na kinywa ZM bethirito bari bamwe ba MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi bara bethirito bakiregana no utongoria bwa thirikari ya ngavana Muthomi Njuki kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gia Chukegamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi Magirija kari kuma ward cia kanuni na thirugaiti ni baciumiritie na mathigi na gutariria kurega kunganirwa kwao ni kiria bakuga ni mibango ya CS Eric Mugaa kwerekithia ruji rwa muro jwa ura Mwanka Tharaka baruga muro jwa ura ni juu akiwirigiro bwao obwa ruji rwa gutumira bakiuga batunywa ruu motoro jao jakangarata na bonene baruga CS Mugaa gutigikaro ekana bokenda gucokaniria kanywa onto bubekirite muthu Rojo munene Dennis Mugendi na andikithitie mateta jao Imurumbi jwa akariba kanuni gicone kyo bunge kia Igembe South basumiritie na murakaro jo munene kuandamana bakiregana na minister wa roji thirikari nenene Eric Murithi Mugaa ikiraba kwathiri kujukira roji rwa urunde kuma murone jona jo batethagia jo urana kurwikia ntere cia Tharaka bilabi otoria sana nate honorable CS Mugaa kaita otocuna rwe twatori mana ruo karo ndete cia tonyunya karo antu beto bataro kunywa na rute kwana kinya thayo tuweta mierene mierane miomo yonthe rwa tore na andu bakenda WS beto era ito ingore roe lakini CS wembere atutethia kaweta kuinga roe stiro na currently Mwanka thai mwere no terwe rwekwo tururia wasiri atire na ate akwe yakayugiria antu bamwe basaidi Tharaka roje atutia batu tutena roje baro tamiure ne turuga ri labio thibiro meno mara to maloje lakini ogia kwana tuto ni na tuna goya nengwete kia mutongori wetu CS Mugaa na mutongori ekwa bunge beto babe kurua rero John Paul Mwiri ibara njere mboa wene na mno chendi ciathi
bone akabutiani lakini baadhi anto baka luna baadhi ko into bona loji kwero bona loji ala trenja lo kwathi dolo ngona akalo tukwana mwa kwa toni to anto baka luna batumera ene menje kwa marea no dina lo ya taru tharaka na kambwe ono to tharaka bena deputy president okathi akethuro kende kena gondo tethia ntobo neta thanga nya thai nimbete neta na nathia thai nimbete no to mulungu nale na to mire ato ya lo gura le boloji iyo kurikano rua minister Murithi narasemaniti na karintere ni cia ugoti bare banki na county Muturia Tharaka kubaruguru ya murandi jo munene jo ruji na Nandi akaribaba kanuni na athirugaiti bari mwira ketho na kwenda wega nabo aswengerekana ingi ya kuthurira banki ruji na nathikire nteto ikureo mbere ya bajukia itagaria ringi itokoramba ete yake ndamu atureria waka ndamu kenda tutethia saindiera na saindie yenge ya gachio na kanuni wandi na rwero etawa ewasonyiro liba roto ke lokatu mbete achas ogeisioro rwero ra irwa bati waka intake okongela rorwa turaura ministry sanitation na mbesa waziri next na president abatu kwethera to kuthera mbesa especially abatu to antu begembe ake ya to bwithira ndamu ne kenda twinde tukethera tukiona roje lakini endete mutongoria ethera fe basa indi imwe na gotwega kwina nge otenga batu torua to wenda onto bo kana thabo kwa loi thabo kwa loi tumempea wiki moja peke yake ikiriro bathikiri ni MC wao Josephat Mugambi uria aijikene ta chairman candidate rwibo bambira mantu akuthuka rwe ruonde rukuingwa rukuthira no thiro arwetete kanuni itokuwa atire mwazimwa John Paul kinyanga bana mutuma na waziri mwa ibe bete gantu kanuni ini tekene rome waziri yone na to bate to maru ona rola roingwa no ndo tero rwaro eura buruburu no tero rona ro kwa ko ini teke milioni manala to Dennis Mugendi Wero TV wandini ya kanuni Igembe South County ya Meru. MCA wa municipality Caleb Mutethia, minister wa miunda na ubangania bwa tauni Joy Karuitha, minister wa mbeo mbithi na kinya surveyor bakaunti ni bekite gikaro kia mwingi na kariba kigure kenda gucokaniria kanywa gukonia wikiri bwarami barabarene ya kigure nkurukine boriti ya karibaba kugwata mbaru murandi jo kenda jo tweka jwa kiguni kiribwo konge naku atumiri barabara ya mukiria gweta nyweri central imenti bari na gintu kia gukenera nyuma ya MC Douglas Mutea kurikithia mibango ya kuagirithia barabara eu akaribara batumagira barabara nyweri gwita mukiria ni bonete kiuria nyuma ya MCA wao Douglas Mutea kubeiwa na kuja kubathondekera njira ije iretwire na kirinya ikinene gwa nkurukia miankena Nandi na aria kiaria njira na MCA Mutea na ugite ngabana wa Meru mutumantu ethingiari na kiroto ya kwethia Meru City kinya bone bakwenda municipality maturene jao kenda Meru ikiasite kinya babona ya kugwira irua twambiritie mubango jwa kuchwa at least nya twinga twithwa twina municipality no ntumiro ikiethwa city ugethwa kwina municipality mingi ete incorporated inkoromba at least kinya batwe abothu guchito mbagothwa kinya twinga twina municipality ire gethwa etaranairwo na ibinge chionde na inya gukuria muno into bira biegwetu na indarombere mheshimiwa Ruto na deputy president bombe ku visit aja central imenti nikenda at least omba kuona imbio yongwa yomba ku uplifted o town ye ku uplifted na mandu ja maingi kinya twingwa twena university aja yenderete gwakwa na bandu tekera ira wa resources cha kungana yomba kinya yongwa gukira twena kieni kia kagumara ya strip na inya yongwa no gaito no tukwenda kinya yongwa yomba gukira ngina ku MCA wa municipality Caleb Mutethia waziri wa miunda na ubangiri ba matauni Joy Karuitha waziri wa misetho Erayas Mudega na kinya savia ba county ni baikinyetie nture na kigure kwaranire na kari kenda bagetekiria njira iwithire gikirurami ira bakugetwiria magamba kari baregete na miunda yao bakiboria ni betekirie mirandi ya witi na mbere kenda municipality jukira juri na njira cionthe chiri na rami untu bura bukethera bukiagirithia Meru City na mpwe ikugwirwo muno tukomba gwetikaniria ikenda kajira zaka twejete tukianaru na kena case from more than 10 or 20 years tukiaraire gintu kimwe to put to consensus through our physical planning department na vision governor wetu ikwethia Meru City
na ika-city through anto bagwatanirite na bagitanairia ngugi. As long as ituendene na itugwita ngugi, we will make this vision work. Yeah, besides the infrastructure to municipality ni kwa functions tiayo na iginto twitikaniritie as a cabinet na governor na utugwata njara na uga municipalities itiwe functions tiayo no tukenda miro ya city no mwaka municipality thiro i functional. Tupeji kuthithia njireji twathithia kamba kene ingitigere. I will be comfortably saying that we've done 90% within the last 3 years kuma ki malam twachikira rami. Muthiene MCA Mutethia na akanukite migambo erekuritwa ni asiasa bamwe ate bakiuga bate kwenda keni kia ngofu garoni ni ya rais na keni kia ndege. MCA Mutethia thirite akiuga kariba wandia batumira boga bate kwenda Morandi jo. Tutupinga golf, tutupinga airstrip na tutupinga state launch. As a community, that one, it is a clarification that I want to make known to, for the first time, nkwana antu baegeri go tu ikiandeje na twabakira bakaida tatu tutumbi kwithura leonde twikura gwa nyuma thiria tubati kuletera antu maendeleo. Ke report rande to shawero reakwari eto ni mutuge kare. Munini wa ngavana thirikari ni atharakani Thinongeri Ngugi na kuewa kanya kaminista wa barabara no kamati rwangi ruria rujukitwe kuma kiri engineer Giti Kijiru uria nande ukarungamira uthurania bwa ugoti uria urari abisa munene Kelly Karemi na itithiritwe ngathi na kuewa giti kia minista wa gender na social services. Giti giki kirari na kianya nyuma ya kubutwa kwa Beatrice Kathomi mwaka muthiru. Martin Mugambi ni agutariria. Kenda gutigira kuri na uruti wira bwega ndeni ya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi na kenda mukari wa kaunti no akona matunda marakwirigira. Gavana Muthomi Njuki munthi na thungirite thirikari ni ake kunjugurania na kubangabangania utongoria tabura ba ministers ndeni ya thirikari no. Nontu akwenda kuiana mabandiriko kutethia urutiri wa wira miaka no itigere iri ni tuyita na mbere kuda mabandiriko mara mambiririe last week but one kuri lower cadres ene to gukinya department ya guru kuda mabandiriko mara magatuma department cietu citare kuruta wira more efficiently gute muntu wegurukua na gute muntu wetithua department chondeka ciganene. Yikaro nande kibande to muchie munene wa Kathwana Njuki yanenkerete munini wake Wilson Nyagamu Israeli giti kia barabara na nkinyogendi ndeni ya thirikari hare tiria Keri Karemi waru igita minister wa mechiarire na mantu gwantuo na muthiara nenkera giti Kijiru manto make biashara na nkinyoringi wa biashara ndeni ya thirikari ya kaunti. The Department of Gender and Social Services CEC Miss Kelly Karemi Rwegi. The Department of Revenue and Resource Mobilization, Cooperative Development, Trade and Investment Promotions, Mining, Energy and Industry. CEC Engineer Julius Giti Kijiru. The Department of Roads, Transport, Infrastructure, Public Works, Housing, Urban Development and ICT, Deputy Governor CEC His Excellency Muisraeli Nyaga Deredia. Ti minister Bonka Njuki agaruraniritio utongoria ndi nkinya aruti wira banene kana CEOs ndeni ya thirikari no. The Department of Medical Services Chief Officer Ms. Rose Gaki Misheni. The Department of Public Health and Sanitation Chief Officer Mr. Benson Kimathi Njero. The Department of Youth, Sports and Tourism Chief Officer Mr. Alex Kenyua Mutegi. Department of Revenue and Resource Mobilization Chief Officer Mr. Agri Karani Ryungu. Department of Gender and Social Services Chief Officer Mr. Win Mukiri Karemi. Department of Public Administration, Intergovernmental Coordination and Devolution Affairs Chief Officer Mr. Anthony Gikundi Keruja.
Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gia Chuke Gamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Nĩ kuma kĩrĩ rũgano rũu nĩo tũkuona kanya ga kũnogoka indi tugacokera na rũgano rwegiĩ Njũri Ncheke ya Igembe Central ũrĩa ĩthiritwe ĩkĩnenkanĩra kĩthaka kĩa Baibario. Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithite maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwite kuma magana jana na ja mirongo ĩmwe nka magana mũgwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndini 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndini 499 nake. Ukenda mbeca ciaku ciurire iguru jatoye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Amero ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tokarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi je na kamusere Inyaju twenaju Jwambishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Mogori wa Kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. Kwa majina naitwa Emmanuel Kirajo, mimi ni mwanafunzi Mabera Technical College. Hii promotion niliwatch kwa TV wakiadvertise, nilichukulia like ni jokes but niliamua tu nijaribu bahati yangu na Mungu ni mkubwa ili niangukia. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Je, wajua unaweza omoka kupitia Times UDT Sacco? Jaribu leo. Nunua shares ili uweze kuingia kwenye orodha ya washindi. Kununua share moja ni shilingi 100 na unatakiwa kununua angalau share 10 kwenda mbele. Mshindi wa the grand prize atakuwa na nafasi ya kuomoka na gari aina ya Probox. Pia kuna zawadi za kila wiki ambazo ni gift hampers, airtime, boda, dairy cows, fridge, solar panels, TV 43 inch na laptops. Omoka na Times U Sacco. You buy shares, you win big. Kwa ujumbe zaidi tutembelee katika ofisi zetu Nkobo ama utume ujumbe wa email kupitia info@timesusacco.co.ke ama piga simu kwa 0703770457 ama utembelee matawi yetu ambayo yako Nkobo, Mitunguu, Kariene, Githongo, Makutano, Timau, Mukodhima na Kadhwana. Omoka na Times U
UDT Sacco, your timely financial. Times UDT Sacco, your timely financial. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Has any weight? Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Njori ncheke ya Igembe Central iretongeretwe niramuka thatani nenkanirete kithaka kiao kia Baibariu kiri mwingi nyuma ya nthuki mbithi kwithukira kithaka giki na kuithia ngaro ya kiumia kithiru. Mbeo mbithi baba borotaga akuru banjuri-ini wagi nthoni muno kunyamaria na kinya utumiri botho kubwa ekuru ndiria bageria gutetheria anabao. Marion Karugi na Nteto Eji. Nyuma ya nthuki mbithi kuma Baibariu na kiotene kwithia kithaka kia njuri kia Baibariu na muthuro kuitanga mitire thiurunkirite rira rii bakilalamika na kuwa njuri ni kubanga ikia kuritana bani ni njuri bakuru banjuri bakinyita antu kinya kurita ana bamiaka 20 batina aka obarita batu twari turi aciari batu twakama toni njuriira no twatu twetherana babetu batu matotoro tweciono tambo igamorosi kano igaritinjoria Baibariu kana gatego nago batu tatakwanda njori mwizo yote mwizo istendria mwera mastendria mwera riu njuri yeje utongerie ne bora mukathata ninenkanirite kithaka kiri community ana wetu basiare yaganoe mantu ya kujiri musemanio na yo community na nene baukaria terese kiotene na ati uteke nto ya njuri renge mwena yo kwa niaba ya community batu njuri etike ya na community njuri ya community na le lakini tukuatanira na tote kiri kwa kwenda dia itana kira ara tukune ya community kio tukune ya community bi kwa kabaka na kio batu tiare ko na ku kwa rumanire kisa sawa kiri mgenu ki bukanda ndio ipo sawa tukupira kutoka ya no ngote mwana rosinanga litanya konduma kana na waloi ndade terake ne ona gana eno nduku kwenda siana na ipo kwendana ipo kwenda kuitatoa maendeleo wanegelia mwisi mwito ndio gari iyo andi yena otokomenya etori to bionde oro safi kenda ndiye to itakuwa amu orotegeria kuramu na to public tatumela na ogua to kurumu ta kurumu ni ba ta kurumu kurumu demokramu nyanda mezume otebi nemro nanga butindira juruni mukoro monjori akinya rutere
atuile bila na ngerengi. Ni miario ya Ramu ilikithitwe ni ACC wa Kiengo Naomi Kabari. Na sababu tumepata mahali shida ilikuwa ambao ni Baibario, nyumba ile ya Baibario, na Mr. Ramu confirm ya kwamba hiyo nyumba imekuwa dissolved kabisa. Yeye kwa mdomo wake akisimamia wazee wa Njuri amesema nyumba iko dissolved until further notice. Nikiripoti Raweru TV Kumembe, Betawa Marion Karugi wa Naftali. Kamiti mbangani ya michezo ya mbunge cha kaunti na chomba Kasani Bakinyete Meru kenda kuthuja uthuraniri bwa kaunti zionde michezo iwithengerete. Meru nienderwe bunene nyuma ya kuringirwa kura 50. Kisumu ikiona kura 6 akikiri ithurano bya guchwa na aria michezo ije ikathithikira. Muthuri Muriuki na riboti tariria. Ni kamiti reu ndinande gutegera michezo ya county assembly jonde ndene Kenya ile kithirikithika ndene county Meru bakithirunga bieni mwanya nikenda kuona tibieni bibi biketho bikamukira michezo ebwega kouru areto kenene yake noru ara ukethia kwina opening ceremony ko ano tukethia tukianjeria mashindano yetu na all the teams sia converge on this field on 24th. Tukabwethia official match ya kuthilonga kenike with our flags high. Kenoru no uketha kwino ofisi sia kasa secretariat no baketha bake resigned from this area kana baka coordinate mashindano yetu yonde bakiuma ofisine cia Kenoru au na apart from kwethira au chirorwero Kenya football ya chethwa kenike athletics na basketball twina pitch enjaro brand new pitch ya basketball ila chondika bwithirwa kenine ki ingwenda ochokeria leadership Meru yonthe nkatho nyingi muno rutere rwetu county assembly tutongore tu speaker na rutere executive rutongore tu governor nonto itithirite rise cost this Kasa Games in Meru itukumaiturare na Kenya Music Festivals ichirare kunde na Meru County, so it was not easy. There are several other counties ira inganganete kwethira china games in their counties. Not every year michezo ni thera ikuo. Na nani tuko Jumatano speakers bond ndene Kenya liberi kuja ndene county Meru nikenda kukujira county assembly ya Bungoma ikenengeria county assembly ya Meru mathaga ya michezo eji na kebata na ndini kuona biashara urabaka bakigunika muno michezo eje ya Bungoma county bejete kutwandira over ithaga bya kuhost michezo eje ndene county Meru na itoko expect speakers bond 47 baketho be Meru ntuko Jumatano cracks 47 ba county chionde 47 bakethro bareaza na nandi on behalf of the business community ya Meru ankuga buibange na bukaribishe ageni bwega barebe na nyomba chiao therie nichio chithro chi very clean na kinya prices no bokonsinde ya kenda ageni betu bakomba kurara nyomba intheru na injega na bombe ku identify Meru no theru no kiri. Muthuri Muriuki Waru TV mutujwa Kangangi. Mutongeria wa ODM Raila Odinga ni arikithitie ati gute witikaniria burio gatigati kawe na Rais Ruto kumwikika kiri ithurano bya 2027. ODM gekethirwa na muruiri gitikiri nkindano ya Rais kithurano netwitite ariti zaza kiri muchemanio na abunge ba ODM. Anthony Kathenya ni agutumenyithia. Itakala bunge kwiligira gusokera jikaro muthenywaru mutongera kiama kia ODM Raila Odinga ni athithite musemano na bunge na masini tabaki ya magiki. Raila Odinga kijukagia kanyagaka kwiga wero ni murungamo wa kiama giki kia ODM kulingana na Raila Odinga kiama giki itari kianenkana murungamo wa barabarira bakajukia wona kithurano kia mwaka wa 2027 gya Kenya. We have not passed any resolution as a party to say how we are going to go into the elections of 2027. And we've signed and agreed that we'll work together up to 2027. Kulingana na Raila Odinga, kiama giki kiandikanile mukataba urutingo gina thirikari Rais William Ruto nyuma ya bukona lendi nerekere atari ega na moronto wao ali gutigera kwinokiri na gutethirya thirikari no gwitithia na mbere ndino. So he said
it's better to have a country that is civil, where leadership can be replaced through the ballot rather than through the bullets. Raila Odinga akiugaga mauntu mama monde mpaka omndini maingikite. This far, a core agenda of our coming together has been achieved. We have a stable and peaceful country. We beat back the chaos and created an environment in which we can agree to disagree without staring at collapse. Raila Odinga liu nanenkanirite mukana kiri barabethirito bakiri na unja takaki amagiki kile kitikwelide no bakugwata mbaru kulingana na Odinga murungamu wa kiamagiki ukanenkanira no kwangiri jere na 27 wa Kenya. So wherever you are, don't commit the party to some things which have not been discussed. Let those things be discussed first. We are ODM. Who's told you that ODM will not have a candidate in 2027? Who has told you? Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Chukuru 36 kuma kengo ni chamukirite irio bya utethio kumania na obisi ya mubunge Dan Kele unyagia bwa irio kirema chukuru jaja butongeretwe ni mukaririgite wa CDF kisione kiu newe Kaberia Ruben uria akiaria kathite ngwataniro gatigatika mubunge na arungamiri machukuru. Umani na kiaramo kire kithirito gikinyamaria akarintereni isia igembe na gutuma rito baba ingie kure muigweta nambe na kithomo kiao ni untupo kwa gibia korea gicione kya bunge kya igembe Central sukuru mwanya ni unekite na irio bia utedio kuma obisini ya mubunge Dan Kiri wa Karitho bango jurigore gikarone kinene gya sub county ya Kiengu ni mukarigiti wa CDF Ruben Bario Dan Kiri mbele na umbite kuria country Kiengu sub county relief skuru yetu iko na musanda na tai Igembe Central ya nubwa pio in terms of relief kuna relief Igembe Central na Buroro na Buriti na ruale twanjireti ya Kiengu kwa na relief musanda huyu ekuru ari mheshimiwa neteki office special program amba ku request yomba kuongelwa nonto skuru yetu nyingi ni face ite hardship nonto bwa economy bure karika na kinya weather wale ko ni kwarite pio na ugeto getha na baba ingi ka misie ingi tukumba kuona irio twamwa at least tukangangana tukona mheshimiwa amwa angangane one musanda mwingi yote maskuru alibo bakujirite ithithia riri ria mubunge Dan Kiri nkatho inyingi bali ugarigateria gucokeria rito sukuru tore aja maskuru 36 nekenda tumba kuona irio bia gutetheria ana betu ontobo ne history especially na uru anda ingutikia na iboto leletina rithoria kiao onto na winyana bongo batiko ya skuru lakini baibo ko ina bya korea kingutikia bake ya skuru onto kila kina thina na ukapisa ikonyira ntukwerwa ri na nchoketie nkatho inene pio nkona mantu ntona nthi tukwewa muchere tukwewa nchuka nao tumatwewa nchuka una muchere ni mwesimi wetu Honorable Daniel Kele Karitho mubango na jujugetwe na mbere kinyakiri sub county ya Baruguru ya Igembe Central ni kenda gutigira bonde ba kugundika na utethio bu Dennis Mugendi Weru TV Igembe Central County ya Meru. Rais Ruto netithitie na mbere ndionga ya wentere cha Amerika mushenejwa New York na aria ainyiritie ubatu bwa Afrika kuewa kanya kirikanjo ya ukaria ngwatanirone ya manthiguru na chomba UN Security Council. Augite gitumi ni untu Afrika netethagiria bonene kiri gutigira thiri na ngwataniro kiri uriti ngugi bwa UN. Rais ni athingatene na nkatha yawe Rachel Ruto. Commemoration of the 20th anniversary of the Ezowini Consensus. We must amplify Africa's voice in every forum, carrying this agenda into bilateral, regional, multilateral engagements so that Africa's message can resonate in every space that we find. Secondly, as the world questions whether the United Nations remains fit for purpose,
and I think there is a very big debate about it. We must insist that Africa's continued exclusion is unacceptable and indefensible. Africa carries a disproportionate share of the Security Council's agenda and is among the largest contributors of the UN peacekeeping. Yet we remain the only continent without permanent representation. This historic injustice must come to an end sooner rather than later. Securing Africa's rightful seats is our common demand. But we must also be prepared to shoulder the responsibilities that come with permanent membership, including how we will choose our representatives. This is a delicate and complex undertaking, but also an opportunity to show Africa's maturity, cohesion, and a vision for an effective international order. And government of the African Union. Minista wo Kariabwa ndene na mibango ya thirikari Kipchumba Murkomen ni arikithitie ukaria mwankene jwa Kenya na Somalia akiuga nguto iria ciethirite igitambwa cia kuga kuri na wagagia Mandera ni ciorongo augite thirikari ni andikithitie umbani bonene kiri kurigiria mpithukiro cia Al-Shabaab. Kuna watu wengine kwa kichwa yao wanafikiria kila wakati askari akisema sina mafuta ni kwa sababu ya askari ni mtu wa afisadi. Hawa askari wanasema ukweli kwa sababu ile challenge tuko nayo sasa, ile service tuko nayo haitoshi. Ile agreement tumekuwa nayo na our lease companies ya kutea 450 liters ya mafuta. Ndio unasikia mimi nikisema hii maneno, kuna wengine wananiandika kwa magazeti ati wao anatetea corruption. Wanafikiria ati kutetea askari inakuwa ni corruption. I want to tell them from Mandera here and in the great Republic of Kenya, I will continue to voice out the challenges that our police officers are going through as we work to solve those problems that they are going through. Our country today is safe. Nchi yetu saa hizi ni salama kwa sababu ya ile kazi nyinyi mnafanya. Ninawapatia kongole na ninawaomba sana kwa heshima tuendelee kushirikiana kuhakikisha kwamba tumemaliza shida hii ya Al-Shabaab na tumelinda nchi yetu ikuwe safe, kwa sababu sisi ndio tunategemewa na kaunti yetu, tunategemewa na Kenya. Tuhakikishe tumehusiana pamoja kumaliza shida hiyo ambayo imetusumbua kwa miaka mingi. Muthenya jwa rojo kwambiria thaa 5 cia rukiri Wero TV tugakwizira imwe kwa imwe kuma kienine gia Kinoru aria ngavana wa Meru Mutumantu Ethinkia akethirwa akiruguria uwejani bwa into mwanya mwanya rungu rwa mutaratara jwa Floka kenda gukiria ikundi maturene into biria bigatetheria kirimantu mwanya zegie uremi umenyeri bwarera na mito na kinya kuona karibe na roji rorwega rwa gutumira nja ciao. Floka ne gutetheria anene kumania na omo bwa wagi bwa mbura ya kung'ana mathagajaza zakaezanwa nizagutethia bamami na kinya baba betu maturene nikenda bomba kugunika na roji rorwega gukurukira matangi ni rojo thaa 5 cia rukiri. Au no twakinyira muthejo anteto chietu na njira endaja ngakwendera kagita gakega rietwa ni Maureen Kinya, mwona nire to mathithio ni Maureen Kirimi. Good night.